Kejala Meghalaya kedai kejala ke Baitanat berkabadon kilum ki klau ki betap. Henry hapuk kilum ke ke besniu keja ketah kedai ke jingki duyang bian. Wala ke sorkar kelakang Henry ke jingki duyang bian kedang don haduk minta. Hausnya marja kesau ke National Green Tribunal NGT kelakang benti au duyang ha Meghalaya. Ki ong bakalong ke bom sengan bat ke pensniu ya kamariang. Ha Meghalaya ki beri piti ya ki tliu ki berit bense ya duyang. Ya kenela khot karat hole mining lane kita ki tliu knai. Kinong tray ki beduk wat ki kena sendrang ki bedang red ki rum sepok ki tliu red bentik ya duyong bun kinong tray tiap namar ba ki tliu ki tua ne ki dap haus nam arja kat pram katsan mut kinong tu duyong ki layap ha ka jing slei ha ki krem duyong ha is din jahil wat hadin balakhang ka jing ti duyong bi an kadang ya piteng. More than 2 weeks since a group of miners got trapped in a mine shaft in the northeastern Indian state of Meghalaya. No contact has been established with the miners so far, and rescue officials are losing hope with every passing day. We bring you a report. Asna arjar ka khandai ke NGT kala ong ya ka sarkar Meghalaya bakan siu sispa klur tangka namar ba ka jing ti duyong kam syamla ban pensange nadu balakhang ki pulit kila kem palat ar hajar ngut ki breu bat palat khandai hajar ton uduyong lasim da ka sarkar namar kilong ki babi an jing ti duyong ru ka penyap ya kamariang kum ki wa ka wa lukha ki kelarong bat ki dap da ka aset namar ka jing ti duyong ka khubar ka itu bahdu ar punru hajar tli ki par duyong barim ki dang pli ha is tin jahil omdan bakhang ki wat laki long ki babi an ki breu ki keli lada lakhang ki jing ti duyong manu ba ailat ya kani ki trok duyong ki ya ki permit ki pulit kim syam lakhang ki don ki baong ba ki breu ki badan bor bat ki politician ki don ka jing ya dei bat kim. Illegality of this scale in as far as illegal coal mining in Meghalaya is concerned, it is happening because there is a nexus between politicians and bureaucrats. Wat ka High Court jong ka jala Meghalaya ru ka ong ba ka sarkar ka klempet ya kane ka jing Hang nalur arjar pesan u Dr. Ricky Sengkon u MP na Shillong u yang haying darbar Ukraine ya ka jing shisha ka jing ti duyang bian kadang ya biteng ha Meghalaya. Wat la la khang ru ki breu ki badan bor ki dang ti ya duyong bat kidang di ya Dr. Ricky Sengkon u ong ya kani hapo parlimen kejingti duyong bi an kadang ya bet ha Meghalaya wat hadin balakhang house nyam arjar katsau ukno ya kawai ka kunhun ka beki khot ka high level ka bumut kinong sensyar bat kinong khayi ki badan bor yarap ya kejingti duyong bi an benyai biteng ha Meghalaya. I would like to draw your attention to this very important issue, and that is way back in 2014 the NGT banned the mining and transportation of coal in the state of Meghalaya, which is one of the major activity of the people of our state. However, sir, the sad part is that in spite of the ban, there is this group which is known as the high level group. They have been indulging in mining, indulging in transportation of coal. And this is very serious, sir. The government of the day in Meghalaya is turning a blind eye to this activity, and therefore I urge upon the government to take up this issue seriously. Justice Kateki Committee kanong pej ya kejingti duyong bi an ha Meghalaya kalapej binyak haki jakati duyong da ka papenan kam da ki satellite baki drone kalalap ba iwe pin kendai arlak metric ton uduyong blati bi an haki South Liki district kumka Eastern Hill Southwest Kasihil West Kasihil Barsau Garohil une uduyong amsyam la don haki jaka blabu duyong ki blabu da kaan laburi ya haki klau bat haki shnong wat uwe menteri ke jala Meghalaya ukermen selaru ulap yang ya kejing shisha uba kermen sela ude menteri na Eastern Hill kane kede ke jaka baju ja bunsin kejing ti duyong bian ulaong omdon bakwa benle ikam bian Henry Kim Don Latshu benle da kumwe. Actually, nobody wants to have this illegal thing in any business, even in coal or all kind of business. No illegalities, and nobody enjoy that. It's just they don't have any other option. Tundai ki bro ki baduk ki bapenyat ya kejing ti duyong bian ki dai ki baruspa ki bahakli du ki businessman ki nong khayi duyong bat let sewat ki nong sencharu ki penan kami ki nong tray ki baduk kum ki tiar ki ne ki bro ki badan bor ki ne ki bro ki badan bor ki penkeng ya kaan Henry Kim Julet sya patok kinang ruspa kat ba kinong trepat kibu yala ka jing im ha ka jing ma na ka benta ka pisa ka berit ban pendap ya ka jing kesem ka jing ti duyong bian kam dai tang ka babian kalong ka ba penyap breu kinong tre ki beduk kilet syapok ki treu ki berit klem ki helmet klem ki oksigen bat omdan ka jing sngan bun ki breu ki yap hapok kine ki par duyong wala ka taru kilet belabiang namar ba kim don latsyu ban kamai pisa kumbuang ukurmen menteri ke jala Meghalaya balai ba uno ubu ha ka jing ma yala ka jong ka jing im kalong namar bakim don latsyu
Kermen celau dei menteri jong kejela utip ya kejingki duyang bian kadang don ha Meghalaya utip baki beriu kiyap kumta balai syam la pensenge ya ka adang ide kinong ilam ide ben simkia ya ka de ben pensenge no ya ki mafia duyang pide ben ai ki beriu daki wei pat kikam Henry omdon ka bakala kumta ide ben keli atau ke sarkar ka yarap sisai ki beduk lane ki yadai ki beruspa bat ya ki beden bor adaki jurnalis kinong thok kubor bat ki beriu ki keren persya kila ben sya bernyam nisya thombor ketah kedai kejing sisha ha Meghalaya kene kejing kedai ben sange no de ben tokit iki pardu yang bian kedai ki break ki bekeren ya kejing sisha yarap ni kinong tre bekin yo kejing yada ka babiang pen stom ki break ki pen ken ya ka an jela Meghalaya kedai kejela ka baik tenat andre kejing ti du yang bian ka pelong ya ka bama bat ka bajak ya ide ben keren ya kejing sisha bat ben yada ya kalawai share kanik video sange no ya kejing ti du yang bian penyim ya ka Meghalaya